Yes, mbaye ikaze nanone kuri mwe mubasha gukurikira ibiganiro byacu hano ku Isoko TV4. Isoko TV4 ni chaîne yanyu n'ubundi isanzwe ibagezaho ubusesenguzi ku ngingo zitandukanye tuba twabateguriye. Ku munsi w'ejo twari twagarutse ku bigendanye n'igihugu cya Senegal, politiki yacyo uko ihagaze ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Kuri uyu munsi rero tugiye kugaruka ku makuru yandi ari kuvugwa hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane turaza kwibanda ku gihugu wavuga ko nacyo kitoroshye mu by'ukuri ukurikije na situation ihari hirya no hino ku isi. Ni igihugu cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nanone gihanganye n'igihugu cyitwa Iran. Ni ibihugu bimaze iminsi bisa nkaho byigaruriye amakuru ku isi hirya no hino. Gute gute? Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye ku isi, zagabye ibitero mu gihugu cya Iran. Ifatanyije na Israel, ibitero bikomeye cyane binahitana abari abayobozi bakomeye ba Iran, barimo wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran kuva mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani n'icyenda, Ayatollah Ali Khamenei, aza kwicirwa mu bitero ku munsi wa mbere w'ibitero. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero na Israel bo mu myumvire yabo bigendanye n'ibyo bifuzaga, bashobora kuba baratekerezaga ko nyuma y'iyicwa rya Ayatollah Ali Khamenei bishobora koroshya iherezo ku butegetsi bwa Iran, ubutegetsi bw'abamula uko benshi bakunze kubwita, ubutegetsi rero bw'abayisilamu b'abashite n'ubundi basa nkaho aribo bayoboye igihugu cya Iran kubera ko ni revolution n'ubundi ya kisilamu. Ibyo rero nta nubwo aribyo tuje kuganiraho nk'uko mubibona kuri scroll yacu, tugiye kurebera muri hamwe mu by'ukuri aho intambara ikomoka, turagana hehe, ubukungu bw'isi buragana hehe, ese iyi ntambara ntishobora gutuma habaho ikintu cyitwa militarisme bigendanye n'ubundi n'intambara iri kubera mu gihugu cy'Uburusiya na Ukraine, kuko nayo hari byinshi n'ubundi igenda igaragaza bitandukanye n'ibiri kugenda biba. Kuri uyu munsi rero nibyo nabateguriye, ubwo rero ndabasaba gukomeza gukora subscribe, like, share na comment, ubundi dukomeze kujya twibamira kuri izi nkuru zacu ziba zuzuye ubusesenguzi ndetse zirimo rimwe na rimwe n'ubucukumbuzi. Muri iyi minsi rero amaso yose nk'uko nari ntangiye mbivuga asa nkaho yerekeye mu burasirazuba bwo hagati, aho misile ziguruka, drone, amato y'intambara nayo agenda yongera ku bwinshi. Ikigobe cy'abaperesi bisa nkaho cyabaye isibaniro ku bigendanye n'intambara iri hirya no hino ku isi, ariko nanone Amerika na Iran barinjira mu rugamba rutigeze rubaho mu mateka. Ukurikije ibyagiye biba, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye ureba intambara bajya barwana mu gihe kimwe, ukwezi kumwe, abiri, byatinda bikaba umwaka, wahitaga ubona ko babasha kugera ku ntego zabo. Ikintu cya mbere babashaga gukora ni ukubanza guhindura ubutegetsi. Guhindura ubutegetsi rero bihita bivuga ko n'ubundi intego zabo zigezeho, ariko hano muri Iran niho bisa nkaho byagoranye. Ikigenda rero guhindura ubutegetsi gisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitigeze bibahira, ariko ibindi byose bari bakeneye bo basa nkaho babigezeho, byo kubasha kuba barasa muri Iran. Ariko Bibi cyangwa se Netanyahu yaratangaje ko iki ari icyifuzo yaramaranye imyaka isaga 47 agerageza kubikora, dore ko yagiye aba minisitiri w'intebe wa Israel mu bihe bitandukanye, ariko icyo gihe cyose yatangaje ko yari afite umugambi wo kuzatera igihugu cya Iran kugeza igihe akuyeho ba Ayatollah ndetse n'abandi bayobozi bose ba Iran bavuga ko babangamiye umutekano wa Israel binyuze mu mitwe bakoresha, irimo umutwe wa Hezbollah, irimo imitwe nka Hamas yo muri y'abanyapalestine, harimo kandi Islamic Resistance yo mu gihugu cya Iraq n'abandi benshi batandukanye, bisa nkaho bafatwa nka proxy cyangwa se imitwe isa nkaho yegamiye ku gihugu cya Iran. Iyi ntambara rero irimo iragira ingaruka zikomeye cyane ku bukungu bw'isi. Ibiciro bya peteroli byarazamutse, kandi buriya nuko abantu batabyemera nubwo turimo tugana mu isi y'amashanyarazi, aho ibintu byose bisa nkaho bikoresha ingufu zisubira, ariko iyo urebye igiciro cya essence cyangwa se cya peteroli kizamutse, cyangwa se ibikomoka kuri peteroli ibiciro byabyo bizamutse, n'ubundi n'ubucabanga n'ibindi bintu byose bihita bizamuka. Niko isi iteye, niko twayisanze, kandi nta n'icyo twabikoraho ngo tubihindure. Peteroli igena igiciro n'ubundi cy'ibindi bintu byose bisigaye. Ubwo rero peteroli niba yahenze, n'ibindi bintu byose ubwo nyine bizamukana nayo. Ubwo mwaranabibonye muri igihugu cyacu cy'u Rwanda. Abantu benshi rero baribaza rero ibibazo bitandukanye, twaba turi hafi kugera mu ntambara ya gatatu y'isi, Amerika na Iran bagizeho kurasana imbonankubone. Abantu benshi bakongera bakabibaza ati ninde ushobora gutsinda iyi ntambara? Ugereranyije ibisirikare byombi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihangange mu bigendanye n'igisirikare. Reka tubisesengure rero tubyinjiremo, ubwo mbahaye ikaze n'ubundi. Kuki Amerika na Iran ubundi bahamenye? Ibi rero birasaba kugira ngo umuntu asobanukirwe neza
uko byagenze n'uko bihagaze kuri ubu, turasubira mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda. Niyo biri magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda rero, mu gihugu cya Iran habaye impinduramatwara. Habaye impinduramatwara aho n'ubundi impinduramatwara ya Islam Islamic Revolution yari iyobowe n'umugabo w'umula cyangwa se w'umuyatola abigisha mu idini ya Islam ariko muri sekite y'abayisilamu b'abashiya. Uyu mugabo rero yarahananye cyane n'umwami wa Iran bitaga Shah Reza Mohammad Pahlavi. Uyu nguyu nawe yari yaragiye guhabwa kuyobora igihugu cya Iran n'ubundi mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo itanu nyuma y'uko umugabo wari witwaga Mossadegh yaramaze gukurwa ku butegetsi, nyuma y'uko yaramaze kwanga ko peteroli y'igihugu cya Iran ibasha kuba yajya mu maboko n'ubundi y'abanyamahanga, akavuga ko peteroli ya Iran ari iy'abanya-Iran, ari nabo bagomba n'ubundi kwigiraho akaboko gusumba abandi bose. Ubwo rero icyo gihe Mohammad Shah Reza Pahlavi yakuweho asimburwa na Ayatollah Ruhollah Khomeini, ufatwa nka founder nyine cyangwa se washinze Repubulika ya Kiyisilamu. Uwo munsi rero bikiba bivuga ko Pahlavi yari inshuti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi icyo gihe Mohammad Shah Reza Pahlavi yanakoraga byimbitse Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamuha imbunda, bamuha n'ubundi bufasha bwose ku buryo igihugu cye cyaba Perse cyangwa se Iran bayifata nka trésor de Moyen-Orient, trésor cyangwa se igihugu bavuga ko ari nk'inyenyeri n'ubundi yo mu gice cy'uburasirazuba bwo hagati. Kuva umunsi rero Ayatollah Khomeini aba umuyobozi w'ikirenga wa Iran, uwahise uba perezida n'ubundi yari Al-Khamenei. Al-Khamenei rero ni wese aba umuyobozi w'igihugu wa perezida, ariko akagira icyo mu Kirundi bita imboneza y'amaho cyangwa se umuyobozi w'ikirenga. Hanyuma icyo gihe rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasa nkaho zirukanwe muri Iran, nazo ariko mu kwihimura zitangira kubafatira ibihano mu by'ubukungu, ndetse harimo no kwishinja gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwo hagati. Yani iyo mitwe abantu benshi bagiye bayizi kuri ubu ngubu, ikibasha kuba igihari ni za Hezbollah, n'imitwe nka Hamas, ndetse n'umutwe w'Abahuti muri Yemen, nabo bafite inzira n'ubundi bagenzura ku buryo hari ibintu bishobora kuba ibintu bigakomera cyane ugereranyije n'uko bimeze kuri ubu ngubu. Mu myaka yakurikiyeho rero ibibazo byakomeje gukomera kubera gahunda ya nucleaire ya Iran. Iran yavuze iti turebeye kuri Korea y'Amajyaruguru, turamutse tugize igitwaro kirimbuzi, abo Banyamerika baturwanya nta kintu bashobora kuzadutwara ukurikije uko situasiyo imeze. Ariko bakomeza n'ubundi gukora ubu buryo bwo gutunganya ingufu za nucleaire. Izo ngufu za nucleaire zabo rero bageragezaga kuzikora kugira ngo babashe kuba ngo bakwikingira, ariko umuyobozi w'ikirenga wa Iran uherutse gupfa Ayatollah Al-Khamenei we yari yatangaje ko izi ngufu za nucleaire mu batunganya ntaho zihuriye mu by'ukuri n'ibigendanye no gukora intwaro kirimbuzi, ahubwo ko ari zo kwifashisha mu bundi buryo, ubuvuzi n'ibindi bitandukanye byinshi ugereranyije n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangazaga icyo gihe. Ubwo rero Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bahise bavuga ko rero Iran yo yifuza kugera ku ntwaro kirimbuzi icyo gihe, ariko Iran ikaba ko gahunda yari igamije gufuza amashanyarazi n'ubushakashatsi mu bigendanye na siyansi, kuko ku myaka ya kera Abaperse ni abantu bazwi mu bintu bigendanye n'ubumenyi n'ubwa siyansi, bazwi mu bintu by'ubugenge, bazwi mu mibare, abantu byo basanzwe babizwiho ibyo bintu. Niko situasiyo rero yari imeze icyo gihe, hari byinshi byagiye bikurikiraho. Hanyuma mu myaka yakurikiyeho cyane, abantu barabizi igihe cy'ubutegetsi bwa Mahmoud Ahmadinejad, ibintu byagiye bikurikiraho, abantu babizi ubutegetsi bwa Ebrahim Raisi, abantu bazi amasezerano ya JCPOA, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi bari bagerageje kugera kuri deal na Iran ko igomba guhagarika cyangwa se kurota gutunga intwaro za kirimbuzi, ariko ntibyaza gukunda bigendanye n'ubundi n'ubutegetsi bugenda busimburana hirya no hino, ibintu bigenda bihinduka. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rero Donald Trump ayo masezerano yaje kuyatanga amazi, kuko yavuga ko ashyirisha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi ngibyo nibyo Trump yatangaje, aya masezerano ya JCPOA Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyikuramo, asigaramo ibihugu by'i Burayi. Ubwo rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na Trump muri manda ye ya mbere, abantu barabyibuka, yishe umujenerali witwaga Qasem Soleimani. Uyu yari umwe mu basirikare bakomeye cyane, yari ahagarariye ingabo zidasanzwe muri IRGC, Islamic Revolution Guards, ingabo zidasanzwe zo kurinda impinduramatwara muri Iran. Umutwe wabo witwa Quds Force. Quds Force ni umutwe muri Iran ukomeye cyane. Uyu mutwe ukaba waragize uruhare mu kuba
wahagarika abarwanyi ba Islamic State n'ubundi muri ya myaka nk'uko abantu benshi bagiye babizi. Igikorwa rero cyafashwe nka test ya mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Trump zari zihaye Iran. Iran nayo mu kwihorera, uyu mugabo yiciwe mu gihugu cya Iraq. Mu kwihorera, Iran nayo yohereje misile mu kigo cya gisirikare leta kiba muri Iraq ariko cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko iyicwa rya General Qasem Soleimani ntabwo ryigeze rihita ritangiza intambara yeruye, ariko n'ubundi hari n'izindi mpfu zagiye zikomeza. Aba scientiste b'abanya-Iran nabo bagiye bicwa mu bihe bitandukanye, ariko impande zombi zatangiye kurwana mu buryo butaziguye bakoresha ama proxy. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabyo ko n'ubutegetsi bwa Assad nyuma bwaje kugwa, ibintu byose bisa nkaho bijemo akaduruvayo. Hanyuma rero Amerika ikaba isanzwe ari umufatanyabikorwa w'imena w'igihugu cyitwa Israel. Hanyuma ariko ikaba n'umufatanyabikorwa n'ibindi bihugu bitandukanye byo mu kigobe cy'Abaperisi. N'imvugo ibihugu bitandukanye byo mu kigobe cy'Abaperisi, ureba ibihugu byose bikoraho uko urebye ku ikarita. Ibihugu bikora ku kigobe cy'Abaperisi ni igihugu cya Iraq, ni igihugu cya Kuwait, ni igihugu cya Arabia Saudite, ni igihugu cya Bahrain, ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, hakaba n'igihugu cya Katari ndetse na Oman. Ibihugu byose n'ubundi bikora ku cyangwa se ibihugu bibarizwa mu kigobe cy'Abarabu. Igihugu cy'Abarabu akaba ari ahantu habarizwa ibitoro ku rwego rwo hejuru. Ibihugu ibitoro ubwo muraza kubihuza na peteroli ndetse n'umuhoro wa Hormuz naho tuza kugeraho mu kanya. Aho rero byahise biba nyuma y'icwa rya General Major Qasem Soleimani wayoboraga n'ubundi ingabo za Quds Force, byahise biba nkaho hari ikirunga gisa nkaho cyenda kuruka kiri hafi aho ngaho. Hanyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu Iran yarwanye n'igihugu cya Israel mu ntambara iminsi 12. Abantu baho ngaho bati iyi nayo yari teste Israel ifatanyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoraga kugira ngo barebe ubushobozi bwa Iran. Icyo gihe Iran icyo yakoze ni ukurasa n'ubundi muri Israel. Nubwo ibisasu byayo byinshi bivuga ko byagiye bimerwa, ariko yakoze retaliation cyangwa se kwihorera. Bihorera ikomeza n'ubundi gusubiza ibitero agabo muri Israel nyuma y'iminsi 12 intambara ibirahagaze. Ariko muri icyo gikorwa habayemo indege z'Abanyamerika zitwa B2 bombers. Indege karahabutaka by'Abanyamerika nabyo icyo gihe byarakoreshejwe birasa ku nganda zitunganya ubutare bwa nucleaire muri Iran. Izi nganda za Fordow na Natanz ndetse n'ahandi muri Iran mu gitero Perezida Trump yise Night Hammers ngo se inyundo ya nijoro, Night Hammers operation. Igihe rero intambara y'iminsi 12 irarangira, ariko abantu batangira gusubira mu masezerano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2026 turimo zitangira n'ubundi gukora ibikorwa bya gisirikare bikomeye cyane, cyangwa se kwegeranya ibikoresho byabo bya gisirikare mu gice cy'ikigobe cyangwa se hafi ya Iran. Iran nayo ikaba yari mu biganiro Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri kubera mu Busuwisi, ariko manye bari mu biganiro ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri intambara iratangira. Ubwo rero icyo gihe habaye urukurikirane rw'ibitero bya drone na za misile ku nyungu za Amerika n'abafatanyabikorwa mu karere, ariko Iran nayo ikomeza gushinjwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko nyuma y'ibi bitero. Hanyuma hari ikindi kintu abantu birengeje muri intambara. Abayobozi batandukanye ba Iran barishwe itangira iyi ntambara, cyane cyane ku itariki 28. Abangaba barimo Ayatollah Ali Khamenei ndetse n'abandi benshi batandukanye, udashyizeho n'abari barishwe n'ubundi mu ntambara yari yabanje mu mwaka wa 2025 mu kwezi kwa gatandatu ari nako turimo. Hanyuma Iran icyo gihe hari bitigeze ikora kubera ko intambara maze igihe gitoya, ariko intambara imaze kuba hahise haza intwaro kirimbuzi Iran yari ifite ishobora gukoreshwa. Nyuma y'ibitero yagabweho yakoze ibitero byo kwihorera. Ibitero byo kwihorera uko Ayatollah Ali Khamenei yari yabivuze, avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika niziramuka zigabye ibitero kuri Iran, Iran nayo intambara izagiriye akarere kose noneho muri rusange. Intambara yaba y'akarere kose, ibihugu byose bibarizwamo aho ngaho nabyo bigahura n'akaga. Ibyo ni ibyatangazwaga n'ubundi na Iran, kandi akaga n'ubundi abantu ngira ngo barakabonye. Ikibuga cy'indege cy'i Doha, ikibuga cy'indege cyo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu muri Dubai, ibibuga by'indege byose byarahagaze. Inganda zose zakoraga ibikorwa bya peteroli nazo bisa nkaho zihagaze, n'ibindi byinshi cyane bitandukanye. Ariko haza kuzamo karundura
yitwa umuhora wa Hormuz. Umuhora wa Hormuz abantu barawibaza bati umuhora wa Hormuz umeze ute? Aha ni ahantu hamwe hashobora guhindura ubukungu bw'isi uko byagenda kose. Uyu muhora uhuza ikigobe cy'Abaperisi cyangwa se Persian Gulf cyangwa se Arabian Gulf bitewe n'uko ushaka kubyita cyangwa se bitewe n'aho uri kubirebera n'inyanja y'Abarabu. Inyanja y'Abarabu nayo isa nkaho ifatanye n'inyanja y'Abahinde. Sibyo? Hanyura hafi 1/5 cya peteroli ikoreshwa ku isi yose. Ubwo ni 20% bya peteroli ikoreshwa ku isi yose inyura mu muhora wa Hormuz. Ngaho niho abantu benshi batabashaga kumva rero icyo kibazo niho hantu bagombaga kucyumvira. Niba mubyibuka neza ibiciro bya peteroli ukuntu byazamutse, wenda n'abari mu Rwanda barabizi no mu bindi bihugu bitandukanye byo ku isi nabo barabizi ko ibiciro bya peteroli n'ubundi nabyo byazamutse. Buri gitero kibaye Iran ihita ifunga umuhora wa Hormuz kandi iti nta muntu wongera kunyura hano. Iyo nta muntu wongere kunyura hano ni ukuvuga ko Iran izi agaciro k'igitwaro kirimbuzi cyitwa Hormuz ifite, ikaba ari nacyo ikoresha kugira ngo yereke ibihugu bitandukanye byo ku isi ko ishobora kugira icyo ikora mu gihe yaba igabweho ibitero cyangwa se ubushotoranyi nk'uko nayo ikunda kubyita. Amerika nayo izi ko kurinda umuhora wa Hormuz Iran ntiba ari gukoresha wenyine, yo na Oman nabyo bifite icyo bifasha mu bukungu mpuzamahanga, kuko impande zombi muri iyi mirwano ziha agaciro. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho ikintu bita blockade ku mato yose avuye mu gihugu cya Iran. Ubwo ni ku byango bya Iran, bareka ko n'ubu ngubu igihari ari uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugaba ibitero muri Iran, nayo Iran ikagenda yohereza ibitero hirya no hino. Niyo mpamvu rero ibintu bisa nkaho bigoye. Hanyuma ugiye ku ngufu za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye cyane. Ukurikije ingengo y'imari Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyira mu gisirikare, mujya kwegeranya n'iza Iran urasanga ntaho bihuriye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bafite amato y'intambara akomeye kurusha ayandi, kugira ngo mwarayabonye wenda uretse ubwitwa USS Gerald Ford bwavuye mu nzira, ariko ubundi bwato bwa Amerika buracyahari, cyane cyane buriya bwa ba Roosevelt buracyari rwose, buracyari hafi hariya mu nyanja y'Abarabu, ari nabyo n'ubundi bikomeje gusa nkaho bituma Iran icyumva ko izengurutswe n'umwanzi. Amerika kandi ifite ibirindiro bikomeye, nubwo amaradari yayo menshi yagiye asema, ariko iracyafite mu by'ukuri ibirindiro bikomeye mu bihugu nka Qatar, Bahrain, Kuwait na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse n'ahandi mu karere. Kugira ngo abantu barabizi na satelite rero zikurikirana hafi ibikorwa bya Iran byose. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu gikomeye cyane rwose mu buryo bwa tekinoloji no kurasa kure, kandi badahusha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri hejuru ya Iran icyo bavuga cyose. Ntekereza ko nta n'ikindi gihugu ku isi uretse wenda Uburusiya bageze kuyingayingana, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika none zikaza ku mwanya wa mbere kuri ibyo. Iran ni igihugu gituwe n'abaturage basaga miliyoni 90. Hari ibyo nacyo gishoboye kandi cyarabigaragaje. Iran nayo yashoye amafaranga menshi mu bigendanye na za drone dutoya rwose twitwa Shahed, ikaba ifite misile zishobora kurasa kure ahagera mu birometero 4000. ngira ngo abantu barabibonye ko Iran yegereje kurasa mu kirwa cya San Diego, abavuga ko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho ziharonshiriza ibitero biza kurasa muri Iran. Ibirwa bya San Galicia biherereye mu nyanja n'ubundi y'Abahinde, aho ngaho naho ni ibintu bigaragara. Umutwe wa RGC nawo ngira ngo abantu benshi barabuzi kandi bazi n'ibyo ushoboye. Icyo abantu wenda bakibaza, intambara ya gatatu y'isi irashoboka? Ese Iran yabasha gutsinda Amerika? Ariko abasesenguzi benshi bavuga ko mu ntambara isanzwe bigoye cyane kuri Iran ko yatsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko Iran ifite uburyo bwo gutuma intambara ihenda cyane, cyangwa se intambara ikaba yabara igihe kinini cyane ukurikije na situation uko imeze. Kuko ibigendanye n'uko ibirasira ibindiro by'Abanyamerika yarabikoze mu ntambara yari yabanje, n'ubu ngubu iri kubikora ndetse inavuga ko izakomeza kubikora. Iran rero ishobora gutuma intambara ikibazo gikomeye ku butegetsi bwa Washington, dore ko mu kwezi kwa 11 n'ubundi hateganyijwe amatora bayita midterm election, aho n'ubundi batora bagiye mu nteko ishinga amategeko, bakaba ariho n'ubundi izindi affaires zose zishobora kuba zabera. Hari urundi ruhande rero ruvuga muri intambara ariko rutagaragara, ni igihugu cy'Ubushinwa ndetse n'igihugu cy'Uburusiya. Aba bagabo bombi cyangwa ibihugu byombi bikurikiranira ibintu hafi,
ariko nta kimenyetso na kimwe gihari cyerekana ko byakinjira mu ntambara mu buryo butaziguye, ariko byo mu buryo buziguye hari ubufasha baha Iran, ubufasha bw'amakuru, ubufasha bw'ibikoresho. Aba rero bafite inyungu zikomeye muri Iran ugereranyije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubushinwa bukenera peteroli nyinshi muri Iran ndetse na peteroli yindi iva mu karere. Uburusiya rero nabwo bushobora kubona inyungu ku Amerika ivugijwe n'indi ntambara, nabo bakaba bakomeza gukomeza intambara yabo mu gihugu cya Ukraine nta ntambara. Ubwo rero niyo mpamvu ibikorwa byabo bikomeza gukurikirana. Hari ibiciro bya peteroli nabyo bikomeje kuzamuka ubudahagarara. Akagungura peteroli mbere y'uko intambara itangira kaguraga amadolari y'Abanyamerika 72 bukageza nko ku 130. Urumva ko ibiciro bisa nkaho bigiye kwikuba inshuro ebyiri. Isoko ry'imari rero n'imigabane naryo ku isi ubona ko rigenda rihungabana n'ibindi byinshi bitandukanye cyane. Rero mu by'ukuri intambara ya Amerika Iran si ikibazo cy'akarere gusa, ni ikibazo ku mutekano w'isi, bigendanye n'ubukungu. Ariko nanone mu kwibaza tuti birarangira bite mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri mu biganiro na Iran. Perezida Trump aravuga ko ibiganiro biri ku murongo mwiza, ariko nyuma tukongera tukabona ibisasu birimo biragera hirya cyane. Abantu benshi baribaza bati ese diplomasi izabasha guhagarika intambara mbere yuko ibintu birushaho gukomera, cyangwa se isi yaba iri kwerekeza mu ntambara nini kurusha iyabaye muri iki kinyejana cya 21. Ubwo rero ibi nibyo nari nabakusanyije kuri uyu munsi. Tuba tugira session tuganire mu buryo bumwe cyangwa ubundi Uwiteka akomeze kubana namwe, mukomeze mukurikire Isoko TV4, ubundi tugakomeza twibandane n'ubundi mu bindi biganiro bitandukanye ndetse n'amakuru ko tugenda tuyabagezaho. Imana ikomeze ibarinde.